whaatara whāturu malu le tātou e karesia ia me se whaila tōng whenma o mani tūlau ia o onga lava iafi o asuluru te tas ia lo whawau tātou a onga le talo ono le masina nei ia u whapitoa lava mo le tātou talo whiwhiri lo whainei ai se o tātou talo ana tēnei le tātou a onga le ri il mātou kutua tui nātu ia te oe ia le nei whamoe moe awa o mela o fia o nga pa il macho so ni sili si o macho lo il poto mal fa linga i lo il fina ngalo le tama ia la na upu po lo fina ngalo le o lo tono o la na fionga ia anga le mai o ilo fa uma le nei fiafi alu ala o upu mal mana a wifi level me a winatu ia ile fo ifo me fo lo fionga wa moni ma fa maoni a mata la o fio ia fa o lo raba fa uma foi le vi inga ia te oi pea wha mai e na lo swafa Yesu amene ma amene ia te whataro whatu i le malo le tātou e karesia e ngata foi lea o lātou lo umwhai o na tātou whai paanga pe ilungo o neifis o ta inga ia po ne foi i tūlau o whapito mo o onga ia fiafi o asoluru te tasi ia po whelavo e mau mai ai po fuiso wapanoa e te mafuta mai ai ia o te talo a ia va tele ai o tofingalo mo mato loto le moni mal fa maoni le upole tua a le nei fiafi por nei foi tuaso e fiete teno ma fa matuina tatua ongolo in il talo ia ai amataina e mon le tu nga fa malo mo nga fa tele lava si tatu e kalesia ina ua utania foi se fatala ulatu ina emfai ona veli masina ma masina tatu te tua i se talo filifili i lumo le tua e le ngata mo whainga malo a o mea lo whapea o na tula i mai i lea vaenga ma lea vaenga le laulangi ia mla si o mangolo a fia e nei tātou le tele o whaamai ma nā tūlanga ia e pe o le mafuanga lea ia e le ngata o se nganga whaftai o se nganga whaamalo i le tu whatasi ma lo tele ia o langona i lama ia foi me wadia e mai o tari mai i la matanga o nei tataro ma u whaftai i le atua o na o tu inatu ia tia e lusu mo fai tu lai laso e pe le la o e ma o mai ele ta o tele ta ai ole au po o tu ole onga la tatu wanga e tu nei e fa pe ole talo ile fa tonga ma fa tua po le petition and prayer in faith o ila le la nga e tatu onga ele o tu la ile mai le fionga le tu te fa ngolongo ye e fa mo tu ile ave nei e me na wa ina e mai fo nei awa onga uma fai ona tae pe mfai ona usia uma vaenga ia ina ia mfai la vona e mamla ile tulanga le o le talo le fa tonga ma fa tu ile tua ona mana onga fa pito le tu inatu ia tia o te tono lo ia so le ala tatu tata noi ile talo fo ile o le ia le loto fa tasi ma le au fa tasi ina e mafai ona e marmala mai ile ese to inga tatalo ma awala fa tino nei tatalo nei pe ana ta o fo te mi walu so se ta longa e ona tula fono mo na ia inga e tatalo ona fa tino nei fa pena fo tatalo ona va inga te tasi nei tele ato inga tatalo e fo na e fa long mai e o tau a fa malamlama pe fa ilo atu ia ola fa pe fo ilana fa tino ina e awala la ia inga ia po te ala foi mai la fiong la valetua ina e mafai ai ona sao maonga taua la utalo ele ngata foi le e fa fifina fa ilo roto a foi la o le oto e fa tulo wala upule la fa nga fa pusala la ule alu la utalo ala nga ilo pe focus lo nga ilva nga tonu la vale o tu ina tu nei ile tua ya le talo manto foi ile amatanga la vole la lolangi na tu mai ai ile pule le tangata le pule la lena tu ya tamu atu melola le pule le ya atam pelena ye ilmta upule ya fo imo kene se vai bolu suma leono nana umana ona na fa vala tu ye joy ina ye taula ile le tawo le talo lena fa pele to on fetele ane leo le to ina tato fa ye tangata tato fa tu so ia fo linga ye tato ia pule ila to ye sami manu felele o manu vai fa ma le lau ele umala volo ye man fetolofi o lona winga o le pule le botu ina mai le tangata
tuloa nei te ufa seina o fa pe le pule le atua le o le upule o le pule le fa ngai le upule le dominion fa ngai nei upune o le control o le rule o le authority le ngata ilea o le possession ma le reign o mela ia ta waina e mamlama ona ua ave le dominion i le tangata le fa pe mai le atua o le tangata la le vainga ona a fasamola upu ia le fo le pule ele ngata utu ina tuile va aia o se mea ele ngata ile o le aia i fa se mea o le pulenga ele ngata le rain pe pule ao ma le upu le possession o le unga le upu le o le umia po o le ana po o ie a fo e ona o upu la ie ta uai le la wa vatula le pule le tangata o le atua la o le ua i le faatutoga le tagata vai e le lalolagi pete ana ina ua sesē le la oso mai lola satani i faaseseina le tagata o le pule le sa ia ai foʻi ia atamu ma eva po le sai le tagata le ua tuunei ia le la ua pule i le satani e le o pule la satani i le lalolagi o le pule le system o le lalolagi lenei a o le atua ia e pule ao i le lagi ma le lalolagi o le tāua galo mamlau ina ia faapeona galua mai le atua o le awala ma whainga lua mai le tu ona o le pule le te pea se me fole le pea va pea e te tanga ave se wati se si po se tamane a ave lo ia wa ia te ele ia wa ia te ele pule ngai pule le mele o ia e ana o ia e ona a mana ona e le tamale le te le watu e tanga a mai le tamale pe to e fa mai le wati wa o ele e ona le wati po le tamale le ai e te fa anoi pe e te fa pea ona e fa ia te tala mai se awala ina yo to fa ngai nai e fa pena la wingo le tu ono me yo te talo wo ye ya inga wo ye foi fa vai e lima te inai tato ina ia ma o tia la te talo le me tonu le te pevela ona tato te talo no i le talo le fa tonga ma fa tu ina ia manino ma ia ma oti ma taula i le leila wai ma ia te tonu ai ma tino o le atali mai le tu o le taua la na le o ngale man tu fela le pule la len fa mai tala Yesu il mateo e lus fun man valu len fa pe foi lo e Yesu fa mai botu ina mai ata le pule o malava ile langi male la rolangi ai o mai il mta o pule ai foi ale Lucas se fu fa ibo suma le fa mai le fa uta o te foi ya tu ya te o to le pule vai ile manino me ye mana o le mana o foi na ma o ne o ne foi le o mama ina pena nga fa yo se mea ai te lo mal mai a wa ho un tato mal se mea ele ngata na tino mai pe ale e mai le tali ala ye foi le male nga fi le ya tato te fa ye se mea o fela le tulanga le te lita i tula le ia o me fa pe le na fa long mai fa so tu fa tina ba se le na mata pe o se tute pe o se tute ta o ave foi e o mo fole na vele fole pe o se no te inga lo lot ai o me fo se pe o se me so was from body ya te asa a fa le wa malam o le wa i lo fa le la fa me lo ta la le su le la wa tu o la le ko fa fo il pule o le boto o mene ya ta to le pule ai tatou te vala aula i le tua le wala la tatou te whasota i le tua o le tataru o tatou ta ina i mawhaina ngā lulu e whaatasi tatou pe ngā lue mai le mana o le atua e o mai i le lalolangi ne awa fo i la aia o le wai i tatou le pule le uto fo e me le Yesu Keriso le lafa mai e le ngata e soli e ngata ma akalava ma le malo si ma le fi a fesa e le pule le ale se ya satani man to vela fa so ye sule il afo il fa so ngale fa so Yesu i me ai mole il fa va ai il tamau ainga mal manuel lang fa mele tala satan Yesu fa me ngalo wi fo me te o ko va ko le pule le yake ele tu ina tu malo e pule le mele awa foi la ngala e lole le satani o le na te faya me tonu malava. He's an orderly God o awala foi la ai o tatalo o monga fatu langa ele atua ya inga mata yala ina inga efeso o ta ile tatu talo le tu sa male fionga le atua male ngalue mai le mana le atua e ala tatu fatu tua mana tua e fa le atua mai lo mai le atua mana onga mfa le watu e la ngona ngaki fa fonga mai but
pita e fato anga lue mai ina o fato tuo tato loto ia teia tu tusa malana fiong ona tali mai e lore oi amen amen lava le na o le talana sa tani sa fai ia keriso ia Yesu ona famaile la na fasfei upu ale na awa masani lava la ititi masani fa pea o le tuana fai me uma ala mo fa mai sa tani o te tuina ati te oile pule manu uma le lalolangi o tua tu le phrase na fa mai le tala le sa tani awana tuina mai ia te ao for my, I will give you the world and all its glory because it was given to me. So who gave it to him? Adamu. O ia na ele dominion, mali authority na ave ele tu e pule mea uma va aia mea uma pe ina lalolangi ai olona le ustai malona ngasala ufa seina amen ona ave mauai satani le pule le ina inga lua mai le atua e te tauna iaila le ta iala le peona le bete le te whafonga mai le il sota inga inga lua mai awa o te whapea atua e marfa mauni o loto ana whapea o lo iaile pule awawa le atua mea umalama ngateli a mai pule tangata ele to ya mastangata ma e fa malolo na fia ma ya fa malolo wa fina ngalo le tu tangata e manu ya ma malolo ele to isangata motiva ele to ai mo o mia le ngalo mai le mana lo le tu ongo tato le ne na tu we le pule le langi ne eu fa le talo le la tatu banga e tu lo mai fa ngolongo me fa fo mai ele talo la le fa to ile o onga le fia pole ne foi tu aso o le tu langa le e te talo i le whaatonga ma le whaatotua i le atua ai ngā lua mai loa ia e tusa ma le mana onga lota auto ia tātou loto whaafonga voi la lea la whita wina atu i te oe ia maune me le whionga le atua e whaamautu wina ai i le tāua ma le moni e mawhai e le atua ngā lua mai i le tātou behalf po i le tātou wole atu a o ngā lua mai o ia e tusa malona mana matautia malona mana malosi ole fai upula lea ma le fionga le tua. Amen. E lima ta ina i tato. Ile nei tatalo. Amen. O ta ua o le tatalo whaatonga ma le whaatuatua or the petition, prayer and faith. Amen. Ole ma reko sfulu tasi. Ole no fai upu e lua sfulu wha. Ole mea lea o te whai atuai ia te otou. O mea uma lava tau te ole mai ai ia o tau tatalo. Amen. I nā whaatua ia o le a maue o tau o na whaia lava lea mo o tau. Whai poe lua lima a o tau te tū ma tatalo. Amen. Ai se mea tau te tinga ai se tasi ia o tau whaamangalo. Amen. Ina ia whaamangalo ina foi e lo o tau ta maa ure langi a o tau angasala. Amen. Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, Amen. Believe that you receive them and you shall have them. O le mata yo fitu fa upo fitu fa pea ia o tau wole atu. Amen. O na fo ina mai lea ia te o tau. Ia o tau sa ili o na mawai lea. Ia o tau tui atu. Ona tō ina ai lea ia te o tō. O Yesu ke riso le whetalai i. Amen. O mai o tō e leanga. A o le mai sa o tō watali i. O i se a o le mai lo nā tali i se a reto e te awatu i se maa. Po se ia e te awatu i se ngata. E wha mai le whai upasfutasi. E lea sili ea o na foa ina mai e lo o tō tamā i le langi. O mea le lei i e ole atu ia te ia. Ask and it will be given to you. Amen. Seek and you will find. Knock and it will be open to you. You who are evil, when your son asks you for a bread, will you give him a stone? Or he asks you for fish, will you give him a serpent? And verse 11 says, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask him? Ava aila ia ile wala le ta yala lea.
o te ala le e fo e fata o to mai ia e ole atu te talo atu malok te tono o e maua il mta upunga e fo suta sel tu sia America al fai bolu suma fa mai le upale le li Yesu Keriso fa mai o mea umalava tu te ole mai ai ia o to te talo Amen. Ele fa pe le mai le o te talo mai o le wala le I o lo tala no atu o le talo o le fisota inga le oe malongo tua po le tama ime mana oi le vai le o afa mai a Yesu atu o le atu I lo tau tama fa mai o tangata o tau tangata leanga ngatu te eiwan kuleang ai au le mea lo tari po le tangata leanga la ngambio ai au le mea le tari ele fa pe avise meleang e ave ele mele ale upule fa mai Yesu so se mea tu te ole so mea tu te ole mai ai e hala la o tu talo e fai le mo o to fa mai la lantala ina fa atua ia o le amago e o to ai le maua mai le mele la tatu talo o le memo mai o le fa tua o le fa tua wa e te tonu e tu sama le upo le to o wa fa unga fa upulea e fa pe mai ona fai lava lea mo o to Lono winga elenga te te fa tua o le amaua mai ai te fa tua mai te tonu e tali mai ale atu o le tahualanga o lo vavai e le fa maoni o le tua e ala ia na folfolanga ne a wale tahua le mele ei fa mai o na faya le mo oto o le fa fitau le ei nei e le fa pe o le tali o le tua a wale mele ei pe tua ia le tua i le tali mai malele manatu mai le ola tatu talo va ia tua le ona ele o yailo telitonu fa mai so se me e te ole mai a ona fa tu nga me foi pe se lisi foi le telu nga se lisi foi pe tia ia lu mai ona fe lo ia le ia a fa ia a fa ia le me o ia te tonu a fa pe fina ngalo le tu a what if siling ele fina ngalo le tu a wa fina ngalo le tu o le sao o le ioe o le amene e fa ia me to o lo fina ngalo le ia fa ia me le ia fa ia me sa ai le va pe tu nga te talo foi le pe ma se no va pe te talo fi le tu nga talo foi le tu ai yo mato mana ongalna ala ala va lo fina ngalo ye vai le etele o lo la fina ngalo le tu o le fina ngalo le tu a me sa va pe te ma a o te va pe mai ia o e asi mai fo ia la ma ia tamale ne ai le ai ele sa se singa mai le o le tu o ia fa malo ma a ina ia fa la va me to le to e ta wana ye fa tu Alo ila vaenga ia tau ina ia avea pe o te iala ma mea e a fo i whaingo fie ona I lo le tari mai ma le mawhai ona whai le atua o le whanongo ila I vaenga ia po mea ao ona e mai tawina pe ao ona e whaia pe ao ona e whatinoina ma e mai tawina ina ia mawhai lo ona mautino lo roto le ia moni a whamaoni e tani mai le atua e ala le ele whaatonga ma le talo e ala le whaatutua. Yeah, ingredients you must have in order to operate in the petition phase prayer. Me mua la fe paperitani ona fa mo le. Decide what you want from God. Amen. Then find the scripture that promises you that. Mua ole te pe ingredients e po me e se ona ye te pe mo ke foi le pe fa pe le la fa ele tasi se me mo ke e ye fu amo e fa la mata e ele sus tu me sina masima tu ai foi mal fete te ole fete ke te o le fa me lona I me mo mua la veta ona ye ile talo le talo fa tonga me fa tu fili lo mana onga ona e tu ile la mana onga le talo po le tole ona e tu ile ma ia fa pe ona o tutusa ma se mau o lo fa pe na fola me la fionga le tua ai me se la fa pe fa te tenga fingo fi a fa pe lo isenga sengase o lo na winga o lo mana onga ia fa malo loina oi e te tu ile tu sia isa ia le fa pe mai o na fa lava foi o malo lo ai tato pe se fa te tenga fingo fi na ia lo fili le mana onga ma ia tu I se mau e mawhai ona foi ona e tua I lava ma e whatu ma e te tonu ia wanga I le whalu te leina I le whalu te leina o le vaenga le Yeah, several car. Ia pe foi la o le tamale a fa pe se mana onga ia te oi ma te le fa mai e o le atu
ma le whaatotua o ne whai lava le mo o tau whatetenga fo se tawa afa pe ole talo le ole whaatonga e pe ole vale o ma le atua e te talo no sa oa e le mwhaila na e te talo e molisi tangata ole whaatonga le pe ole vao o ma le atua po sa tawa ia e te talo ala i le atua ia e te tono le amo e le whapela e te talo tu nei mo le tawa le ai e te tali tonu a e iei le taimi e le e fatino ai e te mau e te talo lo fatutua o le taimi na wa e mau ai a le taimi tau mai ai le e le taimi le e le whapea o talo le tuai ia o sa tawa le tumana ni e te vai atu sa wala ngelu a mai ata wala mai tu ngolo fale le ai tali tonu wa e mau le taimi le a le taimi a ngai mai e ta wale o la e ngai mai ia te oi a wa fale ngale e fai ale mele na foi na e ole atuai pe na e te talo o tuai le tua o le mana onga le filfili lo roto o se tawa mana onga o le ase mea lo iei mo lo tangata po e ngase o le a i le tua lo wa o le mana onga la le mo se tawa le whamai a whailo atu me tō te mana o e walo manatu mai o ia te o tō ia o le atu ia te i on tali mele e tusa molo na lofa whau lai malong na lofa tuno e tele le tamau ai ngolo i le atua pa wale nei ia o le atu ma le whatu tua ma le tele tonu e whaia lava i le tua mo oi anga mo mua lea Malisi mea, ia specific ia o mea nai, te mana o hai, a whapeo tāwale, le nal whapea lava le tua, mo o mia lava sa tāwale, le ai, pe ia lai place low order, fo i le a, te mana o lava sa tāwale Toyota, ia o te mana o i se piki apu, te mana o lanu blue, te mana o whapea, le ale made, o le ale, yeah, so be specific in our prayers. Mane, a wo fela langa le te se tu ngata wa le te pele te o mai. E te tau lava la no mo ti le o te tau. Ia mo fai no o mai e fa nga e te fe. A sa fela le tani. A me o mai oi, e sa o te le fai atu lava sta va le mo mo le o meta va e ngale e lo tava le. A mo fai langa le e le ma o ti le mana o ngale na tu ina tu ia te ia. Amen. Lona lua, ask God for the things you want, then believe you have them. Ai le tau kai pea le te whafonga mai, wha mai o le atu le atua. Te tonu lo wa e mau. A ua te masau saro. A ua le to inga tatalo tu la fo i fo ila ia. A wha pea lo finangalo le ia, a wha pea le lo finangalo le. Le ai, te talo a, o le te mea e te ole atua, i pe te talo tu le atua. Se te tonu a wa e mau. Ali fa mai ilmta upule sumata silu sumal fa. Fa mai o so se mea tō te ole mea o tō te talo, wha tō o tō maua, mai ona whaia lava lea mo o tō. O le tāua le upu lea, o le wha tō o tō maua. A wa o le wha tō e te mauai, e le o le tatalo e te mauai, a wa o le tatalo la tōngana na wha leo, le o le wha tō i lau tatalo le whai. E tali mai ei pe te mau mai ei. O ame mau mai, so se mea le tō lau tatalo. Amen. O ame le nga whaleo i luma la tan ina i e teritonu o loe atua le e se tala se missionary e vambi ala utala leva et o ia mo orphanage foila ia a wo atu le sore wa fo wo lua sole ia tamiti a vaila ia na talo lola ia o tamal nei se tasi fo tamalongo ai temi fo lele o le finga tau le langa i tonu o Peritania an talo lola ia tama famol mole fia ma wasa falau fo le la wo avel manau famol mole fia mo se falau wo lua so le ai ia na tamiti nei le ni matua ia o atu va vea le sone le matolele talo lua so lo va vea le sole la so o le ai ma se meito ai tu mai fa tutu ya tu feito atalato ole avkiliva falawa famalta tamalo ole avkiliva famol molea e mafaina na amai o kiliva o mafuri kiliva ya wa afiela mo falawa o mi falawa ole to tabia ai famol mole pem faina mai e famalta tamalo o viere ole menga le totalo ma to manda os falawa ya la menga fai na vai aso ato o kiliva falawa le o mafuri ya o fia mo si avkiliva ya le o mafuri va ya le wa ona tali le ole to fa pe to ia te fa mai te talo mo le atu wa e maua
ona ale ona faia lole ma e te le lopo fe anga mai ai pa mo me ye lo boy mo po le me lo dot au ke fa pe mai o le ala wala mai ai le tu le ala wala yo lo le e lo fe te fa le família fe anga le tu le wala le la fa le pa wala me le mana o le tu o lo fa tu ma te tonu e te mai e te tonu e mo wele vanga mo alo ye lo mana onga le o fit lo loto po le mana onga le ye te e tu lo le maura le fe anga le tu he will supply all our needs according to his riches through Jesus Christ. What am I? What I told me, one of the lake, and so yes, too. Paola made it. John, or Fafi le tato, or Mercio Mangale, or Vavia later John, yeah. I hold on Mercio Mangale, or your man or mele to Oka. A kefuto from Talatime. I love her to nature. Vaila la vianga le vea to ile messy bro. Tell my pay till I don't know follow le. Ke mo etel tomu me tell. Lang fa met fifi ole la vianga out till I ale wa tell tomu me asa. Lang fa lang le te vai me eta. I ono me le fionga le to. Wa le to na faile lang me le lang le fa me so se me te ole mai. Ala me le to be atato. Se elo ise mafufo. Ngal pa wale me ulta talo me ngale fa ta wale to ngane se e manino ma e to se monia le to amen me va ngalo na va ngalo tolu e te ona pa fa ta si mal fa tutu lona winga la le fa talanga na o le ale taimi e te tanton we maua o le taimi ya e te le fa tali se maua fa te tonu lola se e va ia tonu te tonu lola ia le la fa ma oni le tua e te tali tonu e maua le taimi lava na te talo ai. Amen. O na tolu fa pea. Let every thought and desire affirm that you have what you ask. For my matua tali tonu yo manatu. O nge se masausa. Makwa ikali tonu ya la e maua. Pia te tonu te titi foi le ti o fai mai le fa mai atu sa to fa tu mal fa tu te mai titi ma tu iteli tonu wa le se ma sa salo afa e to te o te anu ma le tusti e ma sa ngema u ba to ma fa na e le tu pasi le ma te o te fi tu le mai ala me fai o wani ngalo le tusti wa fa la o fe ngalo ngala fa pe na ne sa lo tama ma le tusti na ne sa e fia tu e lo tusti ava vele ma tu iteli tonu la vale fa mai ma fau ele ngata wa matua e te tonu awa e lo ma le mauti no le e mawa me le nga isa o lo tamai le lo tama o le tua ana me o mana fai o mame o le la wo fa mai lo ya e lo ya matua te tonu o manatu e te le masa sala o mele bo e o le tua e mawa e o ona le tu e fa ma oni le tua me mo nga fa longo mai ai fili me longo lua hole le atu man te ton ele ngata va ngato e matua te ton lo yo manatu o woni ise masausa lona winga tau ona e fa sanga tau I mo manatu fo ele talitonu every negative thought every doubt and unbelief masalo fa sanga tau yai kill every negative thought ina e fa pena ona Loa malomotinoa, you are standing in faith. Amen. Faith pleases God. Amen. Olona 5 apea. Thoughts are controlled by observation, association, and teaching. Mantua meio e saloi. Awala wani abe e selo manatu e tali mai fa maoni le tua. Ye lola. O ma fau ma me to manatu ia pule aina I me te vai ai va vai to mele pe le la e te maso salo mai a me se pe fa longo tu le na te talo mo se polo mai ale te fa longo tu pe le e te longo na ina tinga a woni e se longo ma fau me le le to e fa malo longo ai pe la fa le tinga le lu te tonu e fa pe ako wala fange ise to nga manatu le sa pe se negativity ia utala e fa ele ngatina o me te vai e to me fa longo ye ma me wa e o inai o ne te fa longo ye o nga se fo le me fo le fa pe ia o file ngalo le to ta wa na fa le o file ngalo le to e fa ye tu sa mala me upo o na le wa fa fonga mai le o le tu la va o no file ngalo o to tono la na fio a o nga tu sa la le tano ma le o ne to ma sa wa ye ma to e te li tonu wa o le ai
langa ya langa lenga fa mai le upo le atua e fa maoni foi la le atua o le atua le pipelo o ia lava o le atua fa maoni e lo o me te vai tu ava vai tu lo se mela e se ilo te tonunga le ave ese ai ki ku tv te va ia tunga le ki anga ia timi swake vai aku ni me va ia ko o ka woso me lo popole pegele ki le tv vai falongo ko pese fo ie ke falongo ko pe o tipo sai oi ava ko falongo oi suile me te falongo oi ai falongo fo te vili mai se falongo nga o me se me le sa o ma le muy ma le faiti le o me ia be se lo ko ngo me le tua o te falongo oi sui se tanga te vili ai a vile tua e fa pe vai oi familia tua e le o ia te se te me to falongo toi o le lava lo to le tu ne aso ai fa mo le vili se masani no lo fai tala o le lo tala no ele mena o ia le te le mena o te fala breve mai lo tu sa lo to le tu e se le mana yo me ale tu amen ma tu o me ai e fa mai ai o tatu manatu mo tatu mafofonga o me tatu te va ai e tatu fa pe the eye gates been fai to o mei manatu I lo mafofau o mata o me te wa ai gates o hearing it's a gate it's a gate to the thinking o awala po fai to ia ai mafofau o mai o me te whalongo iai me te whalongo I le TV e ki aku I news ma me fai ai o me o whalongona I oe o mea o inai oe mai le fionga le tua I sao ma ia o tutusa lava me te whalongo ai ma le fionga le tua wa mea ia e whapena ona iai lo manatu we believe wrong because we think wrong we're thinking on what we're seeing so kaulanga is a filter for ilele po se me mama se ai manatu se ma ave esse ia manatu se manatu le masalo ia tatu manatu lava po le lava saufa mai o le ua recession New Zealand o tulanga whainga tale sa mau a inga o New Zealand te loa whailo se puluai wha maoni le upo le tua e ese le malo lea o lo tatu le malo New Zealand but really you are a citizen of the kingdom of God and the kingdom of God malona economy it has no recession ele ise me whapea walo pe oi o sioti tamau a inga malo le tua o le malo le survey to malona economy oi e fa tupula ia mea a fa pe o lai fai ia a wala le langi o pe nina e fai ai os mamelo sa ni uni mo tato fale le fa me le fionga le ele sili ea mea e fai e lo watua o no tato fa na wale tua wale malo le tua le moni lava tatu yai to tonu ya vai lai a família malo ki pe kula utes ki pile isa langa fengo finga te tole a família tu e melo sfulu sole se porta wa na uno o le tanga to foi le pele o inal ma fo o meia le nga fa fo mai se el malo tatu fa mai tu mo sa ile malo le tu mala na mi to ona ma tu fa popo mai le o si mene amen think constantly on the promises on which you have based the answer to your prayer. Ma ia wa ia tu manatu I folanga o faava ai le tali o lautalo. Wa folanga ia folanga mai. A folanga le tu e fa manuia ia te oe. Tu e folanga le. A fa pet fa manuia te oe mfana o lau fana, mfana o lau fana. Tu e folanga aisa. O le wa uma manatu po tu ato ilo loto ile promise le por folanga le tu aisa lang o ia nga mai le tali lo talo that's right ele nga mai o ngona poni o fa ngona per tatu fitangi sim fa le to tatu ngona ina e tali mai le tu le ele promise por folanga le wa uma folanga agua a folanga le tu ele to ile tu la folanga wa le tu uma fa tu langa uma fa ta manga me uma le tu ele fa na to alo se le tua
o mea ia wa ia whatatia awa a whapele whaia le atua lona winga o tātou ta ua o ia se atua ele alofa to ele sao e tu sa mana folfolanga. Amen. Wata o tu wha wawe lawan whaitau lo watali i e whaalongo mai o upu. Amen. Wa i mai o talinga i mea o te whai atu ai. Ona o ia mea o le ola lea i e ua maua mamalolo ai o lato iwi. For my a steady diet of God's word will keep you healthy and will give you life. Tātou te mo o mia le upo le tua ma fau iai i le ao a toma le po salamu e mua ina ia e whai e pei ona whai mai ai le upo mo le te ma fau iai wha mai e manuia mea uma e te whai. Hallelujah. Vai mai wai mai lona winga pele vai le atua e ana mea uma ale fa mai le peta wa na mai oe mai se fa no mai wa umen tato mativa ovina le mo se tali ngolo le ole mai mal fa tutua e tu samala wa fiona fa mai ana e ole mai le wa umina e talo mai ele ia ma se me o a fe le fiona le tu pola upu e ma fa ia no utali atu wa le na ofia tali tu lo mana onga beta e na o le ngona ia fa ali mai e te le tu mai la upu a wa fa ola upu le tu e le o ngona pol mana onga oe awa ana e fa pe e fa ai lo mai lo mana onga hala la o fiona ona o faia le mena o faia tu langa o le tu o te fa mauni faia lava up. Amen. Numero uno fa pe in your waking moments think on the love, the mercy, the goodness, the faithfulness and the blessings of God and it will boost your faith. Vai le lo mana onga le tu le tu fa melo ma fau I temi maso te itasi I le alofa o le angalilei o le wha maoni ma wha manuianga le tua ia te oi. Aso uma te itasi, a wani ave se alofa pia, a oi mai pia le tinga wha pia oi. Ta I le alofa le tua le ai, ia taula e umanatu mo la ngona mo ma mawhauwhanga, e le le ia le tu. O ana wha manuianga, wha mai a, e muli mai ia te oi, I mea uma, langa o le tua le lei. I lei se aso e wheo lai le atua pe le tali me le atua ia tatou. O le atua e lua vaenga le tatalo vaenga a tatou man vaenga le atua. E wheo le tatou mana onga matalo onga tatou ai le wha maoni le atua. Isa e anga le lei e wha maoni ma o ia le atua e na te tausia ana upu malava pe whai whenga pe le atua mai tatou. Amen. O le sime maa nei a lawa le tūlanga lea I lo mawhau pea wha tumu mawhau lo na lofa lo wha maoni lo na anga le lei lo na leina wai e te oe mawhau your blessings o tua nai Amen. ma e loa Oh yes. Te whaia pea la pea e tatu pese fo ile le basil salamu lusfu tolu your goodness runneth after me. Amen. Muli mai usulo pese na ki lunga le ia lau ala u pese ina ia loa ai fa tumu ai lo mafau ma keep you in faith. Amen. Yeah, you're making a declaration of His goodness. Amen. Numero 5. Make every word relative to what you have asked a statement of faith. Mai I auto tusa upu ma wha mtalanga I me te ole pe te talo tuai e ala I lo wha tuatua le te tuai. A wangi ese me ke ole kuai ngā lo ngutu ma le upu le wha leo ngā savili tu lo le wha ali. E leo Yesu loto le me le tala noa tuai. E leo wha pena whaulo wha avai o lau te talo I lunga le fionga le tuai e mutino. O mea I e fitu nei wha alongo pe te wha afonga mai ai. O mea I e lima te inai oe. Ina ia tali le atua e ala I le tatalo le ofo inatu manto foila e pena ia ia filifili lo mana onga na e tu waile le upo le atua. Amen. E lenga tena o le atu le atua mal te tonu ala e maua me ia e lenga tena alva ngalun tolu e matua te tonu yo manatu mavofonga o e maua e le fa pe nga se fa mo fo ia le tino mai le o le wa ia lo te tonunga e te maua o teime te mafau wai o ni ave selo mafau o me te vava ai o me te whalonglongo ai o me o inai o ia peisa pe ia taula lava I la fionga le atua e tusa mana folfolanga ia e tātou ma wailo manatu ma folfolanga I mea o umana whaia le atua mo I tātou e ala I lau tatalo mafau te me uma
aso te tasi lo na lofa lo na ngalele lo na fa maoni e to fai fo ile tu afa pena tali le tu ya te o momo e to fai fo ile tu ya te amen e le tala le sifa ya o ngana Dr. Price safa pe mai o le tele o tangata kirisiano ona o le tele o taimi pe tala pelo ai ia e mai se foi la tu tama pe tala pelo ma e sa o isi taimi fam talanga o isi taimi pe pelo ia na pela ia lea o ia o tato ma fo faule tu langa lea o pe o masalo salo ai fo e sa o le tu le taimi se tu pe o masalo salo ai go tali mai isi mana onga ele tali mai ye se mana onga e te tatalo ai mai tal tonu ai ele o tali mai te loa ele o le falto le tua o le falto tato o ina siaki tato are we in line with the word wa le tua fama oni ele tala pelo lava ia fa mai le titole na mo fa upo lua o mea na fola ina tali mai tau sanga le vavau e le atua e le mawhai o na tala pepelo vaila na whaavai le larangi a olo iei le atua o mana folfolanga e te li tonu iei o le na whaatau no umalafa whamai mai le amatanga o le amatanga o mena whaia na folfola le atua tau no umalafa folfola le whaola ale o tau no umalafa mantua fwele o folfola le nganga pa ia Yesu ale o tau no umalafa Pentecost le au folfola le so fio mai Yesu le tatu te le vava iai o te whape atu e tau no foila a whapen tau no me ina folfola mai ai le amatanga o mea whawhelana le tau no le fio mai Yesu le e tau no a isa ranga le tala pelo le atu me whelana le fiafi po le tu aso whape atu a o umalta tau a onga o le umafi whaaso atu ono le anga le leima le leo le atu nana i to ma natua i mena whai le atua i taimi walu ona i to e nofolo e mafofa e monia e le lei e anga le lei e wha maoni le atua i ana folfolanga malama a wa femela na fionga i le i o se tangata e tala pelo ai po se atali o se tangata pa ai oe o le atua aia e wha maoni a wa olona natura lea po olona tua inga na tangata lea po olona tua lea e le lei a oia e le leia te o e le leia ma o le leia i tātou e le leila laulangi pauale nei o no tangata malana filfilinga e le leia ma le filfilinga fo e le leia tātou filfilinga tu i le atua o ia tali mai ai i le tali manui ai ma le tali tātou te lo ai lo na wha maoni ma lo na ngā leia ne ia fiafi mo le atu na ngā whaafitai e ma le ngā wha malo wha wau ia lewa awhal tātou mātina tālo filfili to tele ai uvala o mai foi wala to langona fa moni ina yala le tu la tas man to foi lusu fa tu la ye to tele ta to lo fa peona ta to tu fa tasi mo nei fa mo mo ala ta tu talo le tua ne ia o onga e mai la wa fionga e le se tam fa lo ma tu le fa lo se si la firma se lo ai ma tu te fa pe atu a ma tu lo oi ona whaingofia e lea ona mātou Savavali, whaingofia ona mātou tutu, whaingofia foi ona mātou wala au ia te oe, ona o mātou lo oe ala i laua whianga, o se atua lelei, se atua whamahoni, o se atua anga lelei, o se atua laveai, o se atua whaaola, o se atua foai, e le masino me lelei, wai whaia mo i mātou o melea, ia mai le loto malama ma le loto nau tai ai mātou te o atua i o luma ma le mautino o lo soifua oilo mātou o tua awa oi te tawia mai ai lato e whaatutua ma mutua sa ili ate oi awa e moni ma wha maoni lau fio anga le leile nei e fiafi i vaenga te tasi o whianga iai ma lau e kalese mai lato mo whaia o na mātou whaaso whaatasi i lungo le nei tula au le vi inga ia fo i lava i ate oi mātou wala au na fo i ate oi vi inga i mea uma wai tape na ono o Yesu. Amen.